Fareno ya kuma Gatito, Karima Mwaro, Mukoe, Gituya, Kajobe nginya Kamurugu iria ni ya kilomita 19 ikoretwo igithumbura ikari miaka miingi riu. No riu thutha wa mwene kandarathi gwikinya guku, aikari marerigirira ni gwa kuhatari gutithia andu a guku. Muthenya wa muthe twina gikeno kiingi muno ni undu wa kuona maundu maria President William Samoei Ruto atwikire ni araniire barabara, na riu muthenya wa muthe gikeno kia andu aingi a guku ni gukinyaniire kuona ni ona site ni irambiriirie haha muthenya wa ira. Maabitha kuma thirikari-ini nene aria mekinyitie mwena wa Karima Mwaro makihinyiriria bata wa tabarira ta ino kwaga kuingirio teti. Na mingi mwana witu chairman wa barabara witagwo Engineer Mwaura kana chairman wa Kera ni gutunyitirira na guturirikana nitwoketie ngatho na tugakena muno. So iguru undu ucio na ningi makiumari nitugukite na kamusera tuhoco tondu twakiaria rito nyingi andu ni ahutu mbura ni agite kura ni nguregana na mundu wothe angiuka kagia kauga ni wothe rehete barabara iyo nganu tondu tuna atongoria atandatu thiini wa baroti barabara ino yakitwo ni Kera na niyo na ruhonge rwa national government. Riu ni turacokia ngatho ni undu wa barabara, tugacokeria president ngatho ona toni wa RB tondu nio matoneire utheri uyu. Aikari nao makirigirira urimi na makiria wa makorofia guku Kandara ni ukugacira wona bara ino yarika. Riu kinya horo wa migunda ni gukira, horo wa biashara ni gukira, ona macukuru ni mekugia na hinya ni tondu barabara ni yoka itura na andu airia nao ni megukena muno tondu iria mariagirirwo matura. Ngiribotera Inooro TV kuma Karima Mwaro, Kandara, muhuro wa kaunti ya Murang'a, njitagwo Joseph Wachira.